Rangsangni tahukchong buhukchong TMD News and Entertainment Channel lo Johttonono lamsoko tabukni koktuma ungkha Rano hambai tinisung press conference khamani khasini International Day of All Indigenous People on 9 August sini TDADC by sini Triprani capital Agartala Sansajaknai aro belai kena galbida colorful nibisinti বিভিন্ন cultural attire nibisinti ne sini Tripura haste ni jotto indigenous community ni bororo participate khainai aboni baginai circuit house ni sini procession ngai aro tableau rok tongai jotto sini community tai tribes ni cultural attires ko uniform tinai jotto community heads soho o procession no participate khainai এবং অ প্রোগ্রাম ন ইতিংবিনে সিনি ত্রিপুরা হাস্তিনি গভর্নর was inaugurator ngai a program ngai রবীন্দ্র ভবন chief guest ngai sini his highness maharaja pradudukam kishore manikada burma tai sini guest of honor of nai TDADC honorable CM honorable council chairman honorable EM education tai sini Tripura hastini minister of state Kishore Burma no khobinai jotto MLA ro MDC ro aboni phataroko বিভিন্ন stakeholder ni borok rohino o program boro participate kainai sini o program chenai circuit house the procession abo chenai morning 10 am abon pore বিভিন্ন road direction je tomo o road direction bisinte sini je main program je function nai abongka robino bobona thangi assembly karo governor Maisha Bane Barta 12 Moon Roga hoitu ba kisa executive mon of program was officially Haani Hai announced Haani ba singabo prakash Haani ba sing ventilation governor ka cinema program ni saklenu tai o program ni kitingine ai aro bibhinno je cultural tai costume ro aro live show nai abone bagi bibhinno sub committee ro fully tini final set aro asuk lakya TDADC ni officials so jara sub committee tai committee of program no successful kanan bagi nai tini main building TDADC ni oro conference holo asuk lene mo siddhanto na an bagi nai joto hastini lukuro বিশেষ ক্লাই mo central lingai sibaitola west district tai white district three district ni bororo fully sini je concerned area ni MDC tai MLA ro boro kahanke guide khainai lead khainai mo program tu bonai tai o program participate khainai mongka 9th August International Day of All Indigenous People ni program ni kitinginai singkini joto tahukai bukuchona hastini korona publicly announced khainai sini program jai kano mo program successful nai kon bagi Johttono naithokke colorful dress tinai mo program jotono final bagi kobu hambai